Kinong Trey Katanat Meghalaya Electric Energy of Corporation Limited mentaka step ka khandai tarik yong kilaweng no yonar post electric ubodan ha kasinong umsosun kabodan hajan jong kalat banwan sya pulis wazat kumsibenta banweng no yakadheng kali kabalabu jinge ikpai ba nonglej nongwan nakaliang kinong Trey Katanat MEECL mentaka step nadu kapor news teng kilas dang ban loj ikisana nak benta banweng no yo post lai ubodan hajan kasurok ba ubolong umojin hut ha kadheng kali kani kadai kasien jam bala sim do meli kathan ba adil ba nongrom ubala sim khia ya kani ban patha ya katnat MEECL pat kumju ru ya katnat telecom nak banta ban penkriano yaute post khnang bagan omdan ka jingwit chu hasurok ba habaya ki kali bat ka jingkwa meli kathan kalong ba kan omdan kanu ka dheng kali khnang ban lai ki pai ba nak jinge ni kadai ko ba nadu ka por ko ba ajob ni ka amali tu aja kamra ti koi galong tagaw nak bata ban weng ni jing dheng kali balong parat ko bakta nadu bahe barit patham tam barit ko ba kapor ko bang hamat bi swasi kata na yeng na koi lawan phai bias na yeng ru din si kata din akata kata parat ko ko ba kaning la syukran la syukum la syukur tak je ni mo kali apo yeng asam di depan sya ini lo halo tak nongrim ho isu tu bakalong ko ba ya nomor ban expand ki surok ru kamlon chaka in ring aso baki all line department or various department kita makin wow kita strategi kalau kita kita perlu mengalap ngasyam aku membeli hari konsekuensi ngalaya dulu aja kapra ngalap ini kecing he jong ini ki tepat di kibai ki pendeng kali teman ini ok kawan mengidok kami yang flow of traffic ini kawasan di flow of traffic ngalap ini ki jing berbuat apa surok ru ini ki post elektrik jong ki MCL dengan sungguh pengadiga kamera mi banai publik kembali yang department hok kadai ga duty pound jog department ngai je tu ilang rekat mal hi bagidor ko ground zero mi di khamba mo bursi nanti baile kai buat topik kabar ketika ida koi ka picture di baile kai kidon koi pat ka picture jadi haro ta nongrem ko ba ngilai pudin kan adu arja khat khandai untuk tibi sigi jeki untuk mo adu arja khat ade ko konsultasi mereka supalain kini kata bolong dua perkara iki pada cukup poru kelaya iki poru pois ajar pois covid dengan su saten kelas saten no dengan kam pada semua mana pilih ka inisial nombor di aston executive engineer di Pak Marsok bari po window bari one page area pada perweng ani kidat poru ini ki pos penuit kemudian hak mak iem cik mama jobren bandai terhenti sport remon dan perhe cakap pada weng itu pos berlasif sekali, gue pada cakap apa? Barang ni mentang dia pun sensor ni. Kali ni dia kuai ke pengilap, pakai jengdeng kali. Lalu semua pelan. Nama kini kita section. Kita kamban. Ailat baka traffic kanan ke flow. Ni bakong sa dari ke flow of traffic. Marke volume jeng kali ni numlak berkham di lak arlak lailak saulak. Mereka flow of traffic kali bandon. Kini dia kerja terilang dekat bagi polis department traffic bagi way part department lagi job betul. Yang ini pertama step kita nak ni kaji khusus. Mengiluan pada kita nak dekat pasaki bagi official lapor MCL lewat aduk nama step dulu step. Jadi kini kau ke bangang sekarang bagi nanti bahkan lak bandung part jadi jengdeng kali. Masih ni dicakar ketua department kini nak job kamera. Ekonomi khidmat kini nak job kamera. Ini dia bawa apa percaya. Ba joki hoi ngangit ba kata ganti ni jengong gong ba jing krau kasong hai barit kasi la pandai barit tambah jing perwit pat maka jing pertut gaya kalau pelong kadau ba juga jing daheng kali boros kata tapi kini ka wei ko pangahapan om madu por mensua ka urban planning kalafir dan mereka semua pemerintah di department di bandai nak jong kamera di bandai survey ni bacu syong po office bagi begini ki size jong ni footpath kidon hang ki locality moh hang ni bottleneck hamtam abang irung kidon ki banta ki bangim lak pa dia pada kecil kini banyarung lang bona wan napo bangkiu nalor moh one opposite direction kadon pa kacing thang kali makidon napo bottleneck dia hang ni ngilap ni siapa kidon hang ni pom sosun ajan yang jong i memasang pro ibadai rambas nong berit jong ni ka dorbar sosun ni dan arteli ki footpath kau ke behe kau ke berit ini berit semua bagai perlu department jadi balik kamera baru no immediately slap nomor kini ke lawan nak jeng kali perang ini ki size ki behe apa ru nak reduce ini bagi warna ni nak khmat jong kani ke lakhre school jadi meladapan berit ni ki footpath mo siteng
Masih po anak tu ka jing jerong ka shelter. Natu ka dei ka way kolektif ka balayo ka kolektif jaram nak tadi ka flow of traffic. War pokong san ko abon IP ka dei ka flow of traffic ni ko. Mata tang police department ni nomla pancanya asu singai nak pata juki kadu ha para khti. Kadu mesti sekali yang sekamon bantala mo. Jadi kali kham tam ni intersection area. Ngaso ko me kini ngamuk intersection point. Ngaso ko police department ko dapat pengkhan yaki yaki mana manpo mo hagini intersection ba dokam ar laingot mo hindi ban buto iway nani don di pamdon di kibreo ban man ka traffic gani ko wan ra ka traffic congestion next kan mereka smart city on the process ng scam bakin ki department ki ba involve kin long well plan ki bro kanang bang ini ya duty joka urban barek solo bro